أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Barcha bilimlarimizni terbiye kılıp duruşu, barımızga da özünün nimetin, rahmetin bizlerge eriştirip duruşu, bir bulgan, hak bulgan Allah Subhanahu ve Teala'ga bizden etirgen hamd senlerimiz bolsun. Bizim sürekli Peygamberimizge Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge bizden etirgen salavatlarımız, selamlarımız bara birirseydi. Allah Subhanahu ve Teala her başalarımızın da kılgan izgiliklerimizni, bergen sadaka, zekatlarimizni, algan ilimlerimizni, okulan Kur'an-ı Kerim, aytilgan zikirlerimizni kabullardan kılıp, her başalarımızını da kıyamet günlerinde, izgamel defterlerinde görüge ya Rabbim nasip eyle. Her başalarımızına da ya Rabbim tügü dünyalarda ulu derecelerge kirirge, cennet ehillerinden bulurga ya Rabbim nasip etsen ile. Allah Subhanahu ve Teala özünün Kur'an-ı Kerim'inde Hucurat suresinin 10. ayetinde ayette: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Dürüstlüktədir, müminlər alar qardeşlər. Hem bir-birinizdə arasında suluqluq qılığız. Bir-biriniz bilen elimtəni nığıtığız. Allah'ı Teala'dan qorqağız. Belki siz Allah'ın rahmetine erişirsiniz. Dürüstten de cemaat. Allah Subhanahu ve Teala bizlerini mümin Müslümanlardan kıldı. Allah Subhanahu ve Teala bizning qalblarimizni birleştirdi. Allah Subhanahu ve Teala bizning qiblamızını bir kıldı. Bizning barashaq o'rinlarimizni İnşallah cennet kıldı. Bizni Allah Subhanahu ve Teala bir kitap bilen, ol da ise Kur'an-ı Kerim'ni bizge indirdi. Hem şuşu indi, doğru yol deyip Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaldırdı. Hem şuşu ayette de Allah Teala ite, müminler alar kardeşler. Müminler alar kardeşler. Hem birbirinizin aranızını tüzetigiz, nık kılığız, ayrılasız iken, nindidir sebeplerde yaragayasız iken, yakınayığız, dostlaşığız, haberdar bulığız. Vettekullah, ihtibar edik cemaat. Şundan sonra Allah Subhanahu ve Teala Allah'ı Teala'dan korkağız. Nerse son Allah'tan korku. Elbette ki Allah'tan korku ol, anın özünden korku diyen söz değil. Çünkü Allah-u Teala rahmetli. Çünkü Allah-u Teala nimetini birişi. Allah Subhanahu ve Teala adil. Allah Subhanahu ve Teala bu dünyada, tügü dünyada özünün rahmetin, nimetin bizlerle eriştiriyor. Olmağına da tügül ol. O da ise Allah'ın gazabından, ya ki onun lagnetinden, ya ki onun aşığından korkağız diyen məğnəyə iyi. Çünkü Allah saklasın onun gazabından da, onun lagnetinden de, onun aşığından da üstünrek, zorrak, korkunuşrak birebirdir. Hem ayetin ahirinde Allah-u Teala ite, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Belki siz rahmetke erişirsiniz. Belki sizge Allah'ın rahmeti diyer. Belki Allah Subhanahu ve Teala sizge özünün rahmetini eriştirir. Eğer de siz mümin Müslüman bulup amel kılsanız, yaşasanız, hem eğer de siz birbirinizni birleşip
dostlaşıp, işitip, yaşarga tırışıp, hem Allah'ın gazabından korkup yaşaysız iken, belki Allah subhanahu ve teala özünün rahmetini eriştirir. Subhanallah. Nindi zor, məğnəli, hem deristen de ibretli ayet cemaat, hem bigrek de bugünkü günlerde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde ayette, "Meselul mu'mini fi tevadihim ve terahumihim ve taatufihim kemeselil cesed." Müminin misalıdır. Birbirine karata mehabbet bilen, birbirine karata rahmetlilik bilen, birbirine karata ülfetlilik bilen müminin misalı ten kibiktir. İze işteke minhu udve, yaki adu, eğer de kişinin şuşu cesedinde, şuşu teninde birer jiri avurta iken, birer jiri sızlı iken, birer jirinden indidir bir zayıflığı avur ve var iken, nerse di Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, lehu sairul cesed. İşteke sairul cesed, onun bütün teni avur bulaşır. Ana öyle qarayib. Bir kişkine gene tish avurta cemaat nerse? Yuqlab bulamı? Qolubuz sızlı iken, qolubuz gana tugul bir barmaqqa nindidir jarahat keldi iken. Bütün ten oyli nişik şuşu barmaqni özünün uruna oturturlar. Nişik şuşu barmaqning avurtuğun kimetirge, ezeytirge deb oylaybiz. Şifaxonaga boramiz. Belgeçlerge müracaat etemiz. Şuşu özü bizning bir ağza bizliginden işletir işin. Anarga şifa verir işin. Onun turunda uylamaz işin. Hem şuşu bizning başımızını ağırtırmaz işin. Mene kim ol mümin? Mene kim ol Müslüman? İkinci hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan kitabıyla hadis Hasan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس. Mümin olşuldu qaysası duslaşa. Hem qaysası duslaştıra. Hem yok bir nindi de hayırlılık müminde. Eğer de o duslaşmıydı hem o duslaştırmasa da. Hem ahırında ise وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. Hem en hayırlı kişiler kimdi? Qaysısı bu dünyada kişilerge fayda getirir. Qaysısı özünün hizmeti bilen, gameli bilen, sözü bilen, fikri bilen fayda getirişi deb aytdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis Hasan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki aybirini bunda zikretti. En birinci dostluk meselesi, hem ikincisi fayda getirir. Hem dostluk meselesini ikiye böldü. Ye'lef ve yu'lef. Ye'lef degen söz qayşan sen özün dostlaşasın. Qayşan sen özün kardeşin bilen yaxşı muamelede bulurga tırışasın. Hem ikincisi yu'lef. Qayşan sen göresin iken kardeşler nizakta buldular. Kardeşler bir arasında salkınlık barlıkka keldi. Hem sen nişlisin. Onların arasında şu salkınlıkını жылытırga tırışasın. Sebeplerin kılasın. Yolların izleysin. Eyi jengil tugel. Eyi kalbini özgertü. Özümüzün işimizde işlevinde avralı. Şulay bir. Özümüzü terbiyelev. Özümüzü üstürü. Kardeşini üstürü. Yaki onlara tesir etü. Elbette ki avrak. Elbette ki silep bula ol. Emme de lakin gamelge küşürü. İkilete yaki işlete avur bular hakike. Şunun için bu meseleye kilebіз iken biz dürüstten de cemaat Allah subhanahu ve teala bizni müminlerden kıldı iken, Müslümanlardan kıldı iken bu zor Allah'ın nimeti. Hem Allah subhanahu ve teala şu ayetine kaytabız iken birbiriniz bilen kardeşler bulunuz deyip. Hadislerge kaytabız iken birbirinizge fayda getiriniz, dost yaşayınız, birbirinizge hayırlı muamelede bulunuz dedi Peygamber Aleyhisselam. Niye iş? İkinci soru verip bula. Eğer de indi biz müminler olarak
Şuшы мәчетләргә җыелып, җомгаларны укып, дәресләргә йөреп, мөгамәлә кылып, без дә әгәр бу дөньяда яшәргә тырышмасак, берләшеп, нәрсә була соң? Нәрсә була? Җавап хәзерге көн. Кайчан бер-беребезнең хатабызны эзләп, бер-беребезгә ачуланып, сөйләшмичә, гамәл кылмыйча, ераклашып яшәргә тырышабыз. Бу бит җәмәгать җаһилия. İsebizgə şirik iki sahabenin kıssası. Kayşan bir sahabe ikinci sahabeye нәрсә дип әйтте? Син ди, кылның малайы диде. Син кара кылның малайы диде. Һәм аның кәйфе төште. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шу сахаба китте һәм Пәйгамбәрбезгә әйтте. Һәм Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Ачуланды bunlar. Шакырырга кушты тегене һәм тегенең Пәйгамбәрбезнең шушы кардәшен күргәннән соң йөзе һәм бите үзгәрде. Һәм Пәйгамбәрбез тегегә бер җөмлә әйтте. Дөрестән дә әле синең калбыңнан җаһилият чыгып бетмәгән. Һәм бу сахаба шуның кадәр борчылды, килде шу сахаба яна һәм нәрсә дип әйтте? Бу Билал радиллаһу анһу. Башын җиргә куйды да әйтте: "Куй аягыңны минем башыма" диде. Менә кардәшләр. Һәм дөрестән дә менә бу җаһилиятне әлбәттә ки чыгарга җиңел түгел. Әлбәттә ки ниндидер бер халәтне, бер сыйфатны калыптан еллар бәлкем кирәктер чыгарырга. Әмма ләкин аның өстендә эшләргә кирәк. Allah subhanahu wa ta'ala безне мөэмин кылды икән, безне Allah subhanahu wa ta'ala берләштерде икән, ни өчен безгә ызгыш талаш белән яшәргә? Нәрсә бу бирә? Bu шайтанга дәрәҗә бирә. Бу безнең дошманнарга куәтлек бирә. Чөнки без бер-беребезне аңлабыз һәм ишетмибез. Алар шатланалар гына. Булар әле спорлашып яталар. Булар әле һаман җирдә генә йөриләр, күтәрелмиләр. Бер-берсе белән утырып сөйләшә алмыйлар. Кеше җибәрәләр. Нәрсә бу? Һәм хәзерге хәләт. Хәзерге безнең хәләтебез һәм нишли алабыз без менә безнең хәзерге мөселманнарга кайсылары авырлыкта һәм мәшәкатьтә. Хәдисне ишеттек бит, иң хәерле кеше кайсы файда китерә? Ничек файда китерегез? Как мне сделать на сегодняшний день пользу? Ничек мне файда китерә? Бу бик мөһим сорау. Бу сорау биргәннән соң үзебезгә сорау бирергә кирәк. Мин файда китерә аламмысың? Бармысың минем усул? Яки мülkет, яки мал, яки дәрәҗә файда китерерлек. Әйе, кирәк дибез без. Әмма китерә аласыңмы син? Исебезгә төшерик. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям көннәрдән бер көнне мөселманнарга хәбәр итте, сугышка чыгабыз. Bütün мөселманнар җыела башлады. Әзерләнә башлады. Һәм бер сахаба Зейд ибн Сабит, исегездә калдырыгыз. Зур сахабаларның берсе, ишеткәнебез бар аның турында. Кайсысы Коръәнне яхшы белде, тәфсирен яхшы белде. Мөселманнарга бик күп файда китер. Яшь кенә малай. Пәйгамбәрбез янына кылычын истерәп килде. Яшь малай әле кылычын күтәрә дә алмый. Истерәп килә Пәйгамбәрбезгә һәм әйтә: "Пәйгамбәр ди, минем дә барасы килә. Минем дә чыгасы килә." Пәйгамбәрбез аңарга аңлатты: "Син әле кичкенә. Юк әле, син монда кылычын да күтәрә алмыйсың, шулай бит. Нинди сиңа сугышка чык?" Һәм аны борып җибәрде. Һәм аның кәйфе төште. Әйинә, әнисенә кайтты, әнисенә сөйләде. Әнисенең дә кәйфе төште. Һәм бер ничә вакыт узганнан соң бу сахаба үзенең өстендә эшли башлады һәм һәр вакытта үзенә сорау бирде: "Нинди файда китерә алам мин өммәткә?" Һәм Коръәнгә әһәмият басты. Коръәнне яклый башлады. Тәфсирен белә башлады һәм Аллаһ Тәала анарга зиһен бирде. Һәм көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбезгә мөрәҗәгать иткәннән соң, Пәйгамбәрбез һәр вакытта да Коръәнне сөйләгәннән соң, үзенең мәһир икәнлеген, специалист икәнлеген күрсәткәннән соң, Пәйгамбәрбез әйтте: "Нәрсә эшләргә? Арами телен ятларга." Арамейский язык. Һәм шу Зейд ибн Сабит 2 атна эчендә җәмәгать 15 көн тегәләр. 2 атна эчендә Зейд ибн Сабит бүтән телне алды. Алды гына түгел, белде, шуның белән сөйләшә алды, шушы телдә яза алды. 2 атна эчендә.
Һәм нинди файда китерде? Чөнки якын тирәләр шушы тел белән сөйләшәләр иде. Хатлар киләләр иде, шушы хатларны тәрҗемә итә иде, язып җибәрә иде. Пәйгамбәребез белән тәрҗемәче иде ул. Менә нинди файда китерде. Бу әле бер ягы гына дип әйтик. Һәм үзебезгә хәзер сорау бирик. Нинди файда китерә алам мин өммәткә? Видеолар гына җибәреп, үзебез статусларга ниндидер мәгълүмат чаралары куеп кынам. Әйе, бәлкем алар да кирәктер. Әйе, бәлкем алар да кемгәдер ниндидер бер хисләр уятырга мөмкиндер. Әмма нәрсә эшлимсең мин? Үзем һәм ничек тәрбиялимсең мин үземнең балаларымны? Файда китерә дигән нәрсә ул һәр вакытта да сөйләү, кемнедер гаепләү, алар шундыйлар, тегеләр булышмыйлар, булар ярдәм итмиләр, булар шыкмыйлар, алар бит гарәпләр, ничә бит алар алар? Нәрсә китерә? Син бит гарәп түгел. Син бүген монда яшисең. Татарстан җумһурияте. Һәм нинди без бүген файда китерә алабыз өммәткә? Бармы безнең яхшы укытучылар? Кайсылары меңәрләгән кешене гыйлем бирә? Галимнәр, яхшы инженерлар, табиблар, яхшы дәрәҗәдәге табиблар. Юрист булсынмы ул, адвокат булсынмы ул, кайчан мөселманнарның халәтләрен, дәрәҗәләрен, халәтләрен, ниндидер сорауларын зур, югары дәрәҗәдә эшли алла, хезмәт итә алла. Менә шуларны үстергә кирәк җәмәгать. Үсергә кирәк, кая киреп була, кирергә кирәк. Үзебезнең балаларыбызны киләчәктә дөрестән дә үзенең гаиләсенә иң әүвәл, балаларына иң әүвәл һәм шуннан соң өммәткә файда буларак үстергә кирәк. Бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга сорау бирелде. Садака мәсьәләсендә. Нәрсә дип әйтә? Аля кулли муслимин садака. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Her bir Müslüman eşindedir, yaki üstünde sadaka biridir. Fekalu ya Nebiyallah, femen lem yecid. Hamsırav biradır Peygamberimize. Peygamberdir. Yoktu midem. Sadaka birige mümkünçilik yoktu. Eğer de biz taba almayız diye yüzümüzden sadaka birige. Kale, Peygamberimize eyde, ya'melu biyedihi feyenfa' nefsehu ve yetesaddak. Eğer de mümkünçiliği o kendi işlesin diye, üzerinin kaygırsın diye, hem eliş çıkarsın diye, sadaka birsin. Kalu, fe illem yecid. Eğer de şulay da buldura almasa, eğer işliği gamel kıla emmede lakin sadaka bir almıyor. Kale, yu'inu zel hacetin melhufin. Bu uçrakta bir, oldu kaygıdağı bulgan. Yaki ağırlıkta bulgan kardeşine yardım etsin. Melhuf diyen söz, kayısısı gori inif bidi. Kaygıda ağırlıkta bulgan kardeşine yardımı kursetsin. Kalu fe illem yecid. Eğer de andı kişinde tab almasa da, yaki andı kişinde tab almasa, yaki şunu da bulduralmasa. Kale fel ya'mel bil ma'rufi vel yumsik anil şerri fe innehu lehu sadaka. Bu işrakta bir, oldu hayırlı ameller kılırga işle tırışsın diye. Hayırlı bulgan, yaxşı bulgan ameller kılsın diye. Hem naşar amellerden saklansın diye. Tili bilen, kulu bilen, ayağı bilen naşar amellerden saklansın diye, kılmasın diye. Fe inneha lehu sadaka. Hamine bu işrakta diye. Anarga nerse bulaşak, şulay sadaka olacak. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de getirilir. Hamdülistan de cemaat. Allah subhanahu ve teala bizge şuşunday köp yollarını birde bu dünyada hayırlı ameller kılır. Hatta mana bu hadiske ihtibar etamiz iken, bunu da bulduralmasa, bunu da bulmasa, ahir şikte biz özümüzün tilimiz bilen, kulubuz bilen ziyan salmayık. Bir neşe almışsın ikenin, bulduralmışsın ikenin, kulundan kilmişsinin fayda getirirge, bu işrakta yaxşılık kıl, naşarlıktan saklan, naşarlıkka şakırma, mene sina sadaka. Oruç etkiinde ne mişay? Ne mişay? Vakit kumaşavlamau, hem üzerinin bilmegen fikirlerini eytu, yaki fitne taratu Allah saklasın. Yaki nindidir mağlumat kaysasının asılı yok, tübü yok, taratab yürü bilen de sen şıgıllenme. Kaldır anı, senin işlemevin, senin şuşunu taratmavın,
inşallah olacak sadaka. Hem dürüstten. Vakit kardeşler arasında şunday haletler bola, şunday işraklar bola, özünden belki mellenese fayda getir almıyor. Sözü bilen de, ameli bilen de, emmedere ki onlardan ziyan salın. Allah saklasın cemaat bu derece geçir. Vakit ziyan salına koyşan kişi bilmiyor. Yaki anlamıyor, yaki g'ilimsizlik arkasında. Bunsu da korkunç. Bunsu da özü biz gelen kayta. G'ilim almadık, öğrenmedik, soramadık. Sorav turunda Allah subhanahu ve teala turundan turu bizge aytır. Eğer de bilmisiz iken kimge müracaat etiniz. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun diye Allah Teala. Eğer de siz bilmisiz iken bilgilerden, ulda ise kim bile hem kim anlayışlardan müracaat etiniz, hem şulardan sorağız diye Allah subhanahu ve teala bizge emreydi. Nişlemez işin hatalanmaz işin. Nişlemez işin ziyan salmaz işin. Nişlemez işin üzerine hem üzerinin kişilerine kaysıları sina yerde fitne kırtmaz işin. Mene bu sina nerse bulaşak dedi Peygamberimiz sadaka bular dedi. Eğer de siz şunlardan kırılsan hem şunlardan yarar olsun. Muhterem bayız kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala karbaşalarımızga da iminli hamsa gadet birsin. Allah Teala karbaşalarımızga da bu dünyamızda özümüzün haletimizni anlap, özümüzün mümkünçiliklerimizni toplap, dürüstten de hayırlı ameller kılır Allah'tır nasip etsin. Hem hayırlı ameller kılı en avval özümüzge fayda getirir, özümüzün üstümüzde işlev. Olda ise g'ilim alu, özümüzün kalbimizini, imanımızını terbiyelev. Özümüzün bağlarımızga, zürriyetimizge mümkünçilik tudurup, onlarga g'ilimlerin arttırığa, akçalarımızı jellemem. Onlarga nindidir derecelerge erişirge, şulay yok mümkünçiliklerini aşu bigrekte bizden tıra, irlerden cemaat. Yani biz irler, bunda jıyıldık. Biz cevaplı özümüzün gayle iş. Biz cevaplı özümüzün sözümüz işin. Biz cevaplı özümüzün malay kızımız işin. Kaysısı üseşer. Hem kim bulaşar? Bana bir nefse bakayım. Hem en mühimi nefse gene bulmasın. Olda ise duada bulun. Duada bulun özümüzün kardeşler işin. Duada bulun hazırga bizden halet işin. Hazırga ağırlıkta, meşakkatte, susuzlukta, fakirlikte, ağırlıkta bulgan kardeşlerimiz için bigrekte dua kılacağım. Nişik dua kıl. Dua kılu, nişik biz özümüz için kılabız ağırlıkta, meşakkatte, kaygıda. Allah işinde tağında fotoğrafı dua kıl. Duadan da kişilerek, duadan da derecelerek, hem duadan da hayırlarek nerse tağın bulurga mümkün. Bugün bizden işrakta, hem bizden halette. Şunun için Allah subhanahu ve teala karbaşalarımızga birlik bir sayılır. Karbaşalarımızın da kardeşlikten nerse ikenligin anlar. Birge, amel kılırga. Allah subhanahu ve teala'nın Kur'an'ına hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine yerip yaşadı Allah'tan nasip etsin. Allah subhanahu ve teala karbaşalarımızın da dostluğunun nerse ikenligin anlar. Dost yaşarga Allah'tan nasip etsin. Allah subhanahu ve teala imanının, Müslümanının nerse ikenligin anlar. Şu özümüzün birgene bulgan turmuşumuzda Allah'ın rizalığına erişige Allah'tan nasip etsin. Allah subhanahu ve teala her barşalarımızga da hayırlı amelin nerse ikenligin anlar. Hayırlı ameller kılırga, özümüzge, ailemizge, jirligimizge fayda getirirlik derecede yaşarga Allah subhanahu ve teala her barşalarımızga da nasip eylesin. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, nestağfiruke ve netubu ileyhi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر ذنوب المذنوبين وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية لعموم المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.